uya naswiswini u ḓo ṱalela nga tshedza tsha tshilidzi na kha tshutshedzo. Tenda wa ita nga maanḓa u ḓifunga uri u kone u thuba u tshila tshoṱhe. Ndi tshone tshipikwa tshashu tshetsho tsha u thuba u tshila tshoṱhe vhutshiloni hau hoṱhe. Kha mudzungu ri thudzela dzi nḓila dzau kha Yehova, u mu fulufhedze ene u ḓo shuma. Naho ḓuvha ḽi nga fhisa, naho dzi thavha dzi tshi nga sudzuluwa, tshilidzi tsha murena tshi nga sudzuluwi kha yone. Arali a dzula o zwi ḓivha zwa uri dzi thavha dzi awa na mivhundu i ya sudzuluwa, a zwi ḓivha zwori hezwo zwithu zwoṱhe zwi tshi itea mara mudzimu wa amba vhari ahuna vhalimi nofisi. I feel excited, blessed, beyond measures. Para So if you bought me, obviously I'm gonna wear it. Quando que tu? Depois sabe que golo in onde dena roupa. Pakas tu zote. Ngo unane karindita kuengo rosa 5 minutes. Throughout this whole few weeks of planning this wedding, yes, it's been a beautiful journey, but challenging, of course. The only thing that was encouraging me to go ahead with the planning, to see this day as a success, it's because of the man that loved me, the man that stayed for me, the man that made me feel deep inside my heart that he was the one and he was the right man for me. So I was looking forward to this day. For the past two weeks, it's been a beautiful journey. He supported me, he loved me, and I'm so proud to be getting married to this guy because he's my best friend. So he's my all-in-one, and I love him so much. I can't wait to go walk down the aisle to marry my best friend. Oh, I'm so excited, but though I'm emotional as well. So yeah. Nera Belen Madima, ndivinga inwi munangi wa Manzere. Ndichigacha lutendo na lufuno lwanga zwine nda zwivhofholola phanḓa ha Kristo ha khotsi ashu vhaṱaḓulu na phanḓa ha iwe nga dzina ḽa murena Yesu Kristo. Amen. The best wife he's ever had. I'm gonna cook for him, I'm gonna be submissive to him, I'm gonna be his best friend. Obviously I love traveling, so he's gonna be my traveling buddy. I wanna say to this man that, babe, I love you so much, and thank you so much for being so patient with me. It's not everyone who could stand me, but you did without doubting that we are gonna make it to this day. You made sure that Munangiwa, I have hope in you, I see a wife in you, and you really delivered. Look at me today, being the bride. Being the bride. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.